election na yun. Laban sami pangcolong lepen bijar paci jela. Lake alang tum kupidong amat hane lake kapat tim. Samen pangco along le bangke lake iye ma bang. Oh sarhe pangco. Sarhe pangco along le bangke hola bangke iem cecak lo jen dake lake ni bhai troxial ni election ko. Sita me law and order ari deng el tum karno ton mas council ari deng. Si police requisition and law police banke nang pipedama je election of claim mo eviction no order take claim phone po sita nongna banke election na nang le bom lo po lagi election of hokke nitum banke lason eviction pin banke nitum requisition na pidumbe ko masi pada banke na pidumbe dan la benetum karjana to mas council banke to elo lada police force athar SP ban lo pialo je tum phan that sarke pang cholong le election je phan itu phan requisition of pin tapi PGR along le putha ke ni waita class of si all political party lapen song ke doan pala song ke doan organization ke doan lapen ke intellectual ke doan to phan ni ada kisia mai phalo karna to mas council je phasi PGR alam penan budi sore chope choilo lapen ganutin dame budi sore amithang jungjung huwa ke thekana mokha ke thekere tuman dame ala tum song gitu anda me budi suri chope choi la sote intensi ke raya bangela puino je damili mada theng thiblo je PGR bangke la ke supreme court order la si supreme court order theng ben PGR ke la ke eviction back sita PGR eviction pusita la da bangke langkai jan judu koloni khan bosti ka eviction son kali Langkajan judu koloni khan bosti ka eviction ke order bangke aphai compete adon combo dono masi kola dake itum police tame requisition apilo ka suri thom pon sita itum bangke jokjit unchit lo success chit lo jeta judu koloni lo bangke bang suri ke thom CRPF lapen battalion lapen ke Assam police lapen ke forest department pangrum pepen netum ada eviction kita murke secretary mukur kathar phanta haglong ken wara lapen ke ada usi phan khotkutia usi phan ke afu warbang lata ke roilo nang tum social media long dala so thaking lasi lada ke aphai bang ada ke haro ke thom da play adon da pharo thom da play sta non daga bang ke adon lapen ke aphai ke sui cap sose lasi suri ke bang fan ke plung nahi bang ke niliang sita pula lake kacile makam kali rongro ke juela mali lake it is not matter of jokes isni honestly lake je iltum Assam government aphan itum pe apran ke chinkina na ethe law and order iltum ari deng abe Assam government ari deng sidu phala tum force na pidunang la nang pipen kroilo posila te election ji laben ke bang suri thom free police CRPF ke lale ki unji gani lada bang ke penana force na ko lasi lake apor nangji lasi hola sota penan kese pen chenglo la penang to ki madana to video lang de technology pin dharna do bangta hola tana ninggelo cheklo jondoni uni de tahai sita election nang election nang ko te election me ko ke a process assemble apani lioda khan PGR ke lake ka declare ke British award 1933 ni kan si declare lapen ke gazette notification ke 1946 hola da ke nilgin hanga thela lapen ke Ladakh Assam grazing land mane PGR ek laso 1954 teng dan si endun po pula so bang ke kache kroi ke lake 1954 along si laso gazette notification klang lo laso hoda bang ke Assam grazing regulation egateng dan si endun po pula so hoda bang ke lake CM ke lake hola se forcing terang fasa CM lapen ke chairman Kargala Termas Council DC lake CS bus la tumsi ala so session nong je perailo la so je peraya teng penala je Assam la so grazing land egateng dan si la siniliang sida pula ala so mai hota je lake apording lapen ke itum Kargala Termas Council pen ke order pen apipo la so ni lelam charting men order of piklang elo
la penke la so order teng penke la dak SOP bonai nangi SOP mane guideline bonai nangi la so guideline ka bonai ke la ke abor nangi la ke ang sing ini ke chopte pen ang sita ni clear than ne Kargil autonomous council long ke la dak ke hanga documents ave nonon dawe la si la so British hot ki bikan alen sa documents an ke la ke isi ke Norris ke la dak ke Shillong lo isi bang ke la ke Dehradun long to la si Shillong long tan nitum la haya documents ka par ia phan nitum toyalo take ang sing nitum la haya ka survey arong te bang ke la ke nitum la take Google map long scan la da bang ke la da original document bang ke nonanda Kargil autonomous council lo non pukali la ke aprang 1951 pen ba 1951 aprang council ave pin independent long le aprang document nonanda dakal ga bidan la si la sohor mu te binang lang la pen ke biya na phi la da ke tum la sab bijar document do aya phi la pen ke supreme court order lo la so pen tum ma bijar bang ke la ke thale vek ko la khang ne lo la ke thale ko se ka thale ni puta men la ke iningi pung iningi tie ka mali matil nili waida klasa pen da pachin la kar geng longra tum la ke aron re pen ke do bijar long le ke thale sida itu SOP pe nai buliram terang ni poson si lada ke sia sel kianang ko aponan ko gi la sila so sel nang ta Kargil autonomous council pen kiarel order PL lata la pen ke Shillong la haya documents ka panglum na dia phanta ka pen na Kargil autonomous council pen hukum kiar la pen ke kana nama ka survey da mi ka fulni sarko la pen dokam sarko na PL sida la hai PL da pista del tuma banke ili tuma reading alo jadi itu lah soal lena dokumen sebagai bijar dokumen sebagai itu mengenai lasi lason inun baini dharna doko dada kapan ke je Karbi Anglong monsam kapa kape tu thuye phan ta monsam ako mane suluk sudara monsam kapa be ye phan suluk sula kape tu thuye phan si inun baini asong tum claim ni thang asong men pupe inun baini tum ke thekeri ka chekro tum bithang jongjung ale ke long ye phan lasi la so bang claim na ele tum nang tum nama thalo dia autonomous state movement 1986 pe tum claim lo ele tum claim pik lo empregamen pe tum claim lo kichi ge jang nda dolo bang bharot hob da sose abake arm struggle kurilo mane ke je nitum ke hele ke out kachi song na se autonomous state bang ji political power come from barrel of the gun autonomous state ganji plom de hele out nang ji lasi UPDS KNB ke KPF tanang klang lo Helia songoto la ben ke ko UPDS nang klang lo song troga tum helikiot militan sungda nang klang sita penan la sopil the pen ka chikak nang ga dul charchi malong atai be pin pen bang pikerai si la sopil the pen chi onang lo la ke alang tum ke ponang ke pipol ma ok chun prantum jongjung ka chobhonga jo ini pen si ili tum la sopil the pen ke kam hola sonang tum theklang lo autonomous da movement ai Shillong tame je that indefinite bond do piglo 100 hours 200 hours bond call করলো 15 days bond হলো 7 days bond call করিলো 10 days bond call করিলো la pende de along pendak bas mi ke kai pencenglok dolong mi kai pencenglok office mi kai laga jakas hoda movement hota me that 56 crore Karbi Anglong property kaino Karbi Anglong property ke tamna Karbi Anglong I said lo la ke Karbi Anglong I said school ahe me kai pencenglok community hall me kai pencenglok la pen dolong me kai pencenglok office me kai pencenglok bas me kai pencenglok Karbi Anglong a property ba ke loss la si la haya history sa itum theklong lo kichi ke jaga do piklo rahor senara son da me hempre ka men si la sopir theben ke dam nang sida pinyani ta hempre nanta long lela ta hempre ke hang nani likai da pulo inton nang ne hempre long le tik tum sang nang ne hempre ta hang bom nang ji la pen development akaya akama sayang deng da tum claim bom nang ji PGR da inton te pulo ni inton te claim ve ji sira la som je inut bainge tum mithan jongjunga le ke long ya phamsi councilor dharna na claim niali sita clearly lipu je da Karbi autonomous council pen PGR ke state government ang support unde pulongte law and order itu mana support unde pulongte tumke ke claim ni lagi ani sita ni lichere non alam gali lake ani sita ni meeting lo na nije lasi
BGR ke claim nangi aronan pe kedo da claim nili to ani sida nili waida class of and pachin ke Khan Busti judu koloni la pen ke hola Lahore yana long nange do tu narone hoda ke phai komo ajun komo adon komo pose itum ke je so tu manang pin pen jingwai jingsai se pin pen budi suri choki choi che pin pen Karbengla autonomous council mate tin Karbengla pen claim dia so daga bangke tu mangke kacing wai nang hang kok ke adon na dopik aphai dopik la pen ke abang fu da dopik la si la ke men le ka thangling je hom gal ile tum dadak ting wai ke sa claim step by step se claim nai la si nili Karbengla la tu mangke chuni ria bangke social media nom penana tum tok topic pik nili lango social media la si social media la hai ke tok thap la hai IT eka take pen misuse tu mangke nili case pipo kapenda bi ban sikang nang iban ni puri etela ke aron repen lason misuse kuri belum te la ke social media long kamena tu ki pitap ki pipru je dada ala tum inur bahini la social media long ke ther lai da ni tum thek long Facebook la be Instagram long lai ke ther social media long ta lai thek long la sila IT eka take pen la so teng ro teng pen yes ki pia pan se is that sikni etini li claim ki pupik claim ji ko la ke sarke bang cholong le pen BGR long le pa la da ke pangui long le sarke bang cholong le da claim po sita ri tum requisition kilo police to na pida la si election api nang pipo pusi non ke nang pipi state government kali central government kali along a peg state anda me non bang ke election ke la bang ke eviction assign deng ke claim pusi alang tum pang da kon la si Nilinang tu media hoi pen kacuning dia bangke lason iltum ke kom hak ke jum hak akar biak tum yong si ilitum nong si kai kita kaci putot kai kita ilitum mong yong si kai kita lahai mane ilitum mong si kaci jong tap kaci jong kru kaci sorsa tap long je laki ilitum bangke papran dote nili puja bangke hola dag mon inun bahini tum chon fu chon akapre ke pupe non ke Karbengla intellectual teman ke ninje Song ke doa da tinggi, lapen laso PGR, laso ke claim back, asa yang dengan claim ke, ladak profesor harna ke do, lapen procession ke do, lapen memorandum ke pidang, dak kirunia long procession ke do, lapen dipo long, harna ke do, nilipan memorandum nang pi, dongka salkuru film, memorandum pi, lapen areng ke sobek, hola tum mangke, ini tum cingki je than pensi, kata aku ni non ni pai krisi. Alang teman official ni tum hang, alang teman official hang SSC, lapen ke KNCA, lapen KSA Jameson timung cuma grup hanili official bagi ke sisi nili cembarlo, lahai koson sika picun jima, la PGR ben cenglo, lapen ke autonomous movement ben cenglo, koson si hemprek ben cenglo ka picun jima, lahai put hak alang tum memorandum nang piatek ben itu boson si kacing baik saima Karbengla autonomous council long nili official leta lang pajin jingki je than na sejarah kamla chunjin nahar juje pin ben councilor thengno dharna ke do pini ale duima pini mun living example Manipur long je dak Manipuri pen la pen kukietu maite pen kukietu macho bong pini andeng samselang ikan si parelo 1,000 crores le ana ke loss muni na pai ke chi suri sita sose naneng samune na latong inun mai ni tum kirima lason abang ke ni claim Karbengla monsan do lo bolonte ka ching thura sang deng ko ke chok til tu platform do chupekeng na hala su chupekeng na bini pulangte ala tum ni tum clear vision ban arjuno akola sakhi bangchu asupo la pen ke sakhi bangchu ala hemsol di nanti amun pi tisopi dan biren khangchu pe maluki tisopi hala tum men ke ye me cheng ki woilo je than woy sin tum ke songson force avele po la si election na pc claim po o chok sar na do election na pile claim na chok lo hala tum ke along le binonga hem po tum men ke Karbengla autonomous council ye momor sing tiso ke ai bang sida hola komane political jongjunga lek NGF tumake da dharna nang doi council lo BGR along le aputha lasi ni do tiga bangke lason council lo jingwa pin pen lam sam pen jingwa pin alang tum ke ther ke hapen
lason si ke claim asa yang deng claim mom lo belum de la bangke nilike la so sa yang deng mangi ke claim nong jing wai nang jing sai nang jing ki je than nang la so sa yang deng ke chogi aku ke jing ki je than nang si chogi autonomous state nili pulumat itu minuwe da MP 700 plus MP do Lok Sabha Rajya Sabha Kalau Lok Sabha Rajya Sabha panggung pet 700 plus MP do la sila la so autonomous state bill ponji te cabinet decision endang ji cabinet decision endang president of India bang SN pinang la si speaker bang ke business of lease long thapon ko business of lease long thapon ko Lok Sabha long debate apne la phi bang ke Lok Sabha long ke autonomous state bill bang pass ko the dake ruling government tumsi cabinet da tank pen governor president of India SN ki pe tank si bill ke pon ke pass dek ko Lok Sabha pass dek pe tidak ko Rajya Sabha pass dang la Rajya Sabha pass dek pe na si Lok Sabha Rajya Sabha pass dek si ile dum da article 244 ke no India na constitution long do sita la da bangela ke